Nak jingyo jingtip ya ke jingdon jaga jingkertin blue ha ke jaka sorkar ke badan hajan ke office traikam bathamai ke National People's Party hapolo na kaliang ke youth wing jaga Voice of the People Party VPP ha ke arpusar tarik nailor araja arpusan kala lej banjurip ya ke jaka. Hagani ke jing lej jurip ke bala lam khmat dau ba marbo dekhar u president haringkat ke jingdon langki dekhot lalap ha ke jaka kamdan setia ya ke nu ke signboard ke ban peni balong try da mano. Habakran sikilat pathai kubor nakal yang uba marbo dekhar ulaong hakajing pam don jongki signboard kalapin subah bala don ki bayo ya kanika jaka sorkar. Dan lentin dan itu ni deh. Oh, kan itu kalau bandai jongka municipal mah, mulai katai jonglo pak, jingkeli kalau bah katai jonglo apa sekarang. Belum sekaya kata deh. Hapus dulu tu, ada nak tu. Thank you. Belum. Dihoi minta ka step na kaliang ka VP Youth Wing nilawan aku tu kerjaka mana angti po pulu tu kerjaka bala akhir itu ki tin bulu buat nilai ini ya ka inspection hang tu mana sipang nomor beli niwan aku tu kerjaka mana angti po pulu nomor beli ba na kaliang ka VP Youth Wing kamdei tang na kamta ka interest kajungi dari kini ka public interest upat ba ukwa matip habidai ba tu caka balai la care tin blue tu ban i tu caka kalong ka bae ba bat play iru na jrong kadon ka office jong ka NPP bat satrai pat kadon tu caka bala care di tu tin blue de kani kala bu dak jingkeli ka bae ba amar kani caka kabala kertin bulu kumtu kala slamba de kani hi kala bu dak jengkeli yu pat ba bubun balang mat kala bu jengkeli ru yang hi kumju ya ka VP state big de mentak step pat nglawan ban jurip hi ban pe hi la ki jong khmat ban wa jengtip mo monu badi try habidei ba tu caka amar paling kerang kupta nomor marngi ba yak tu caka tu lakier kitin bulu de hari la jong ni don hok batip mo namar kani kejakahi kadai hapo puluh tu kalong pedeng sor de la kirtin sakum tu de kapun suba ke yingi ba de si kani ka jaka imat ladep ai shanure mo ladep ai shanure bat nakaliang kajungiru hakani ka step komuntaru kanang bangin yo jingsha susu nilawan wut bangin ya kendu ya kini kibor ki balor hang ni hapo municipal office bangila yo ikendu iwe I ofsar I basong ni hapo municipal buat ila ong yingi la pentikna yingi ba katu kejaka ngila keli katu kejaka kadai jongno kadai jong municipal ne ke municipal kala ai sikiwe ne ngila keli ngila bu ya ka jingkeli how ni officer ne ke office buat habang ngila keren I lai thu yingi ba katu kejaka kamdai jong municipal buat katu kejaka kadai jong revenue buat ke revenue le se kala dep pan alot shanu di nakaliang kejungi hakani kesengi kemunta kenang bengin yo ya ka jingsai bak khambnya bengin yo ya ka jingsisa ngilawan kenang ni po office municipal
Bat ngilayo jintip katu kat ni. Dia mentah kasih ingin stop soang ni. Bat nak kalian kejungi ru kumbung ngilatip. Moh ni kong ngintip kadai ke private land ne, ke jeka jumno ne, ke jeka jum sarkar ne, ke jeka revenue ne. Dia mentah ngiyo jintip ba katu ke jeka nanti ke revenue. Nang ni nak municipal hik lai tu kadai jum revenue. Bat filai i mana ke municipal kadon la kajong signboard moh. Marjan ba katu ke jeka ke pakir tin bulu tu. Kadon la kajong ka signboard, kadon la kajong ka mau puat tu. Bat hang ni ke cakap kemudian kini kitin blue, sim ladon kita ki mau put, jong ka Shillong Municipal Board, sim ladon kita kisan board. Jadi ni kini kedau ka ba unsubajur yang i kum ka VP Youth Wing. Wale si yo don ki bela yo mo, ya kini ke cakap tingin patip hadu menta, ya kini ke cakap menu bela yo, menu bela kamtrai kini ke cakap. Di nakalian kejungi ngin pungkut suahang ni, bat nakalian kejungi ngin sa simpat lagi kisin jam. Ingin saya buat banyak apa, bidi bukan ni kecaka, ban ingin saya follow up nang ni sekhmat, ban ingin selik kenduk ru ya ka, revenue department. Katakan ke ba sengulingo, ba di kumong along mana kan ni kadai nang tahu public interest, upat ba ukwa ban yo, jingsai ukwa, upat ba ukwa ban tip. Namar niru lah pentip di kipat ba mo, kamderen nang pengiwan ni, nak kalian ke wing mo, dari nak kalian ke jungi iwan dari kadai ba upat ba ukwa ban tip. For the public interest. Te ngiru ngilap mana ba katu ka signboard ka badon tu kamdan re hang tu hatu ka jaka ka badon hatu habadon kitu kitin bulu. Dai kadon la ka jong pat. Kadon sawai pat. Te kipat ba ngiru ki ba putip ingi ba ngiru ngidong mo leksi ka dai ka jaka jong ka Shillong Municipal Board. Ndrai mana pengi pet pat ngilap lagi jong khidmat ba ke Shillong Municipal Board tu signboard kadang la ka jong sikwi pat ki cakap. Di hakan ni ka cakap bakir kitin bulu pat umdan signboard umdan ni supir untuk. Di kanang ban yo jing sha susu la one sinis municipal ban keli ban ti banyak mo. Hatu kan ni ka cakap ka jong municipal Shillong Municipal Board ne. Dan ni la IT sikwi. Di mentang la yo ya ka jing sha kindiak nang ni municipal board. Ni ka cakap rabit pan IT sikwi pat ki bril. Di nangis kemat pat ngin sa simpat aku senjam bangin ti ya kani ke cakap menu bedi try menu boyo ya kani ke cakap habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya